And I can't wait so we can break about to hear me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually. I pozdrav svima ljudi na našem epizodu Minecrafta. Danas raidamo jednu bazu. Da kažem stane. Ame stani, ej, stani. Da malo dori stvari koju... Okej. Aha. Sad trend. I mi smo raidani, nismo raidani, su nas neki likovi glitchali, to je to. I ovo je naša baza sada nova za sad, dok nam pravo taj tip iglica ender perlama. Raida nas je Pajić. Ovaj sam raid našao ja, mislim, moj prijatelj je vidio likove, ja sam pitao jel ima ovdje ko. Pogledao sam gori i vidio sam njih, sada ćemo pići raid. Pa, ovdje malo preše stvari. Okej, dva mača ovdje, okej. Ovo nam je ta, ovo je nice. Dobro da izbacam ove stvari. Nisam smija baciti ove mače. Olala, nice, imam armor. Sad treba pokući. Ok, još ima 5. Još hajde tu dalje chest. I tu nema ništa, ovo će mi sve lipo srušiti. Jer nam se može. Znači sve ne sruši. Idemo back. Ok, ovo nije bio loš raid, ima malo protection 3, protection 2 armora, dobre mačeve. Pozdrav za njega. Ovo ću ja sebi. Ok, nije ovo bio loš raid. Ovo je naša baza, ovdje će biti kaktus farma. I u ovoj epizodi ću napraviti leteću bazu, mislim Sky bazu. I vidimo se čim ja nađem neko dobro mjesto za naprav bazu. I ones nazad, tražio sam mjesto za bazu negdje oko 20 minuta. Sada ćemo ovići dva doli. Ovo ćemo ovako postaviti. Ne pa. Dobro. Ovo staviti. Ovdje i ovo ćemo ovako ovdje. Malo mi je strah da ne pao, pa zato ovako tiho govorim. Kako vam to filo. Morat ću srušiti jednu bloku. Sada napravim. I tako mi je raidan i napravit ćemo tek ovu bazu kad budu napraviti, ako nisu već popraviti taj tip, ono, glica ender perlama u bazu. Ova neće biti baš nešto velika, mislim neće biti velika ova. Ne znam šta govorim. Ne znam da su ovo nekad vas glitcha. Nemam baš neku temu za pričat o vas šutu. Sad ćemo ovako. Evo će biti par.
Ok, ovako. Ne. Brzina ovo kako se dogodi. Ja sad ovo popratim. Sam tren, ovo se može popraviti. Krivi često stavio. A dobro, ostavite mi to tu. Sada ćemo napraviti još jedan red. Malo vlaga kako se ne vidi. Napravit ćemo još jedan i dva reda. Oni nema da failuješ, šta mi. Okej, vlaga, tako. Ajde. Zašto ovo radiš prvo mene? Eto ga. Možda ćemo imati dovoljno često. Plaćamo se. Ajde još malo. Onaj raid nije bio loš. Ne znam da li ovako napravim. Bolje ovako, ja mislim. Ok, ne. Ne znam da li ovako sada hoću. A ne, bez kraća, ja mislim. Kraća još jedan put. Ne znam, neću još krov napraviti. Zašto srušim krov, najbolje ako je napraviti. I da, GTA 5 izaći sutra, možda bez zvuka, žao mi je. Dok se ne kupi neke dobre slušalice, mislila sam trusiti, dok se ne kupi neke dobre slušalice za play. Ovako. Nadam se da ću imati dosta. Ovo brzim kako se bilo. Ove kukanke mi ne trebam. A bolje nema bez ovog krova. Staći nam više od 3 reda. I zahvaljam se na 64 subscribera. Nadam se da ćemo doći do 100. Krivit ću se. Smokam ovako stati. Ovo je čisto da ne pusti. Ovako ću, odnam je baza sad. A sada ćemo ići, sada će jasno što ovo neću vam pokazati s kamerom disk. I vidimo se kad ja to zašli. I evo nas nazad, sada ćemo napraviti ove znakove da nas ne mogu vidjeti. Sada smanjim ovaj zvuk. Razgledaj zvuk. Ako je već bolje. Napravit ćemo ovoga dosta ovih znakova. Da nas ne mogu naći, oni sve malo minimape. Ok, da se napravim malo previše. Sad je ovako sve sad. Znači izgled malo ružno, da vezi. I FIFA ću uskoro kupiti, FIFA 16. Nije 100%, ali uskoro. Pa ću jako želim što to ostaviti u komentari. Ok, sad da se to sve.
ovo. Samo traje. Ali to ovdje ništa. 200 i nešto blok. Kaže ovako. Da ne bi jako. Krenem da neće. Mislim da će raditi. Biće liče. Samo malo. Pa. A zvukom što se ne mogu. Zvukom što se mogu sad to izgleda. Ovdje gore ovako. Okidoki. A nekak se tresem da ne padne. I ovo je kako se pravi ova baza, Sky baza. Neki koji nisu znali, koji tek počeo sa Factionom. Da ovo napravi. Onda mi je grubo gledaš šta ja se dobro ne šutim. I još ćemo staviti šta će biti. Znači ovaj će pisati reći. Odjela sva. Sve ću staviti sad. Nešto uče kriva tu. Evo ovdje još. Ok, ovdje još. Sad ćemo nekako naprostiti odjela. To je ispod ridi. Ok, onda ću ovdje. Odjela i ovdje ću isto. Ovdje je odjela. Ćemo raid. Raid i ovdje ćemo bez i ovdje isto. Često bezvezne stvari. Hoćemo i ovdje isto. Mačevi. Ajde druge ćemo random staviti i idemo staviti neku bazu. Ajde povišemo ovo jabuku. Sad neću. Ovo će biti kako stvari. Sada nađem plane ako bude imalo. Ajde mi ovo tako ovdje. Ok, to je dobro, trejda i to. Treba napraviti nešto. Ok. Ja sam to stavio highlight. I ljudi, to bilo to što se tiče epizode. Ako epizoda svidjela, ostavite like, share i komentari i vidimo se.